Dumelang, ke a le lotjha, ke a le tamisha, ke re madume ka lapeng. Ke a le amogela go semoya ka Dr. Makgabo. Gomme ke gopela re le subscribe, le like channel ya rena, le gotle notification bell, le share di-video tša rena le batho bao le ba tsebago. Ke a le leboga. Ke rata re dire reading ya rena ya beke re bona gore na tša bophelo di tlo sepela ka sebopego mang. Ke na le the 4 of swords, ke na le the Knight of Cups, ke na le the King of Swords. So beke go ka lebelela reading ya rena e bolela kudu ka your creativity, creative ideas, your thoughts, le ka mokgwa le re tla ba ntse communicate le batho ka gona. So mo molaetsa go khotšang kwa gore mohlomongwe so many things has happened in the last few weeks tše le gore ka khotše le gore ebile di go feditše le maatla or mohlomongwe go na le mo tswang gona go ba ona batho ba le gore boina le bona ba ile gore energy tša bona ga di gabotse, they are very clouded, ga di clean, and then wa khotše le gore o motho le wa go affecta ke di energy tša batho ba bangwe ka pela mo ile gore ga tšetše di affecta di ka o dira gore o tenega mo mmeleng o ko sena energy o no ka o lapile jwale le jwalo goba mohlomongwe ka ba ile gore dibeke tša go feta o šomile ga boima o boina le dilo tše ntši tšelo santse o di dire mošomo o bile o montši mo wena o ka o lapile ye ke nako ile ya o khutša o reste for a while gore o kgone o connecta to your soul, o kgone o connecta to your higher self. Mohlomongwe ka no ba so šomo boima but o tšere nako e ntši o nagana too much, maybe go na le tše di go tshwentšeng and then o bile nako ntši ya go nagana too much go tšwe le bošego ga o robala gabotse, then o swantse o robale di-thoughts tšela diatla ntse le go tshwentše go batho ba go tshwentšeng, those thoughts they keep on coming. Go bonya kana le mošomo ga o kgone go ka khwetša mošomo o worried ka the basic things, our basic needs, o worried ka tšona ka re ga o kgone o di fitlhelela. So wa khotela gore then this thing ya o tshwenya mo monaganong. So ye ke nako o tseba gore the more e go tshwenyang ke the more ile gore wena o gare o attracta di negative energy too much, mo ile gore mafeletše go tlatla le di evil spirits, the evil entities tša ke attach mo go wena, mo ile gore batho ba tla re ga ba go bona ka mehla ba se bone kganya ba bona le fifi fela, mo ile gore o ka sa tsoga wa khwetša mošomo anyway o tla go bona ka re wena batho ga ba go rata, mo ile gore ga ba o lebelela ba bona le fifi le le go surroundileng. So ye today ke tšatši la gore wena o cleanse mmele wa gago o reste, o kana o šomiša cold salt water wa tlhapa ka yona, o tlo leta kerese tšheu wa bea a glass of water gaufi le yona wa rapela, and then e ba le nako le ka tša 30 minutes over an hour le go ka patlama mo mpeteng wa gago gobane o dula mo setulong or wa nna fase mo legogong la gago goba mmeteng wa phara seseka, o ska leta any music go be tu ene go boe o dule pleke le gore ga o disturbe ke motho, and then o tla ba o ntse o hema o thiletša mokgwa o hemang ka gona eme ke gore o cleare monagano wa gago, dilo tšela tše dintšintši tšela le di go tshwentše ka monagano tše le go bonagana ka tšona di tšwe ka mokana ga tšona ka di dirang di a go distract, di tlisa distraction ka ra bophelo ba gago. And then ke bona go na le ntho botse ge o ka dira yona process ke bolelang ka yona today, ke bona o tlo kgona go attracta light in your life, o tlo attracta positive things, positive thinking, negative thoughts tšeo tša tšwa ka re ga monano wa gago ka the minute o thomanana ka ntho e tee fela e sa sepeleng gabotse e thoma go bula menyako o thomanana le ka tšela didragetšeng o ma 10 years ago 20 years ago jwale le jwale tša mola o gola o thomanana ka batho ba le ba go tshwentšeng, o thomanana ka mantšu a bona, the more o naganang ka bona ke the more pelo e bang bohloko. So exercise ke le ya gore o dire gore whatever le gore o go tshwentše mo monaganong e tšwe mo monaganong wa gago, and then o tlhatswa your spirit, o tlhatswa your soul, o tlhatswa pelo ya gago, o cleansa di-chakras tša gago, and then ke bona dilo tše di botse di tlotla mo go wena ga o ka dira this exercise. Ke bona le thabo, ke bona positive thinking, ke bona positive emotions di ba ka ra bophelo ba gago. So glass of water ya nyakega, and then le go cleansa
ka letswae kgafetša especially this week wa nyakega. And then ke bona di-creative ideas go ka dira seo di-creative ideas di tla tla mo go wena. Maybe mošomola o be go nyaka it is not meant for you. The universe knows, le badimo ba tseba le mangelo ao a tseba gore that one is not meant for you. Maybe o bo tlo ipotsa gore ke a mošomong ya bane o wela ka ga legaga. So maybe mohlomong ba ba go protector, that is why ba sa o nyake ka ra pleke ewe, that is why dilo tša di se di sepela ga botse. So tseba gore dilo tša di tlo sepela ga botse go ka dira exercise e ke boletšeng ka yona. And then fela o dira gardening ka mo jarateng, o be surrounded by the flowers, o dire gardening, o tšere foroko ya gago, o pete ka mo jarateng jwale le jwalo, o nošetše mablomo a gago a kganye a kgatlhiše, o just pete o kgoromoga ka kgonang ka mo jarateng go be clean, because the mother earth o nyaka pleke le gore e clean. And then the more o cleanang jara tša gago, o dira di-gardening tša gago, is the more that you are connecting to your roots, you are connecting to the mother earth, you are also o bile gape o cleana le your root chakra. Okay, ke bona o tlo kgwetša e ka ba o ka kry a call e tšwang mo e tšwang gona. Call eo e tla ba ile a positive call, motho a tlo go founela maybe ka ba dilo tša mošomo mo botse le gore mangelo ba o file ona, goba motho le wa mo tseba a go botša ntho e le gore e tlo go thabiša mo peleng ya gago, ye le re tlo dira gore se ka tlhonana ka dilo tše e le gore di go tshwentše mo pelong. And then ke bona le di-creative thinking, creative thoughts di tla mo go wena. Creativity e tla tla mo go wena, e tla tla through daydreaming, e tla tla jwale ka visualization, e tla tla jwale ka ditoro o robetše, goba ka yona intuition ya gago, goba through positive thoughts. And then ye ke le nako ya gore o eme ka maoto, o eme o tšee action, o tshwane le the king of swords, o tšee action, o be strong. Badimo ba re wena you are a strong person, ke ka mokgwa o dirileng ka gona, you are very very strong. So o tlo tšwela pele ka o dira dilo tše le gore ba rata gore o di dire ka ra bophelo, o tlo tšwela pele ka o tšea action ka ra bophelo ba gago. And then o tlo tšwela pele ka o make sure ya gore dilo tša go di sepela ka maleba, batho ba santse ba go tlhomphe, o motho o santse o respectiwe ka tlhago. And then batho ba go tlhompha ge le wena o dira dilo tše di botse ka ra bophelo. And o tlo ba o ntse o lebeletše di-signs tše e le di tla ba di tšwa mangelo a gago, ka mokgwa ba tla bang ba bolela le wena ka gona, ba tla tla go wena in different ways, mohlomongwe ka di-sign tša dinonyane, di-sign tša mafofa, goba ka tšona division, goba ka tšona intuition, ke ka mokgwa ba tla tlang go wena ka gona o ntse o lebeletše ditoro tša gago. Molaetša wa tšwa go the mother earth, molaetša wa tšwa go the universe, o re mo o bolela ka destiny. A ke re destiny ke gore bofelo, goba mo e le gore motho o swanetše ditsela tša motho mo e le gore o swanetše o lebe gona. Ge ke o bala o re I know the path that will be best fulfill you as you take your journey. O re destiny, mother earth, the universe ba re o re o tseba ditsela tše e le gore wena o tshwanetse o di sepele gore wena o kgone go fitlhelela leeto la gago. Wena o tle mo lefaseng o leetong, go na le leeto le le gore tshwanetse o le sepele, o signile di-contract pele o tla mo lefaseng, ka baka la dilo tše di diragala mo lefaseng, di-negative energy tše re kopanang ka ra tšona, bothakati, di-curses tše di re diragalelang, di-attachment from the evil spirits jwalo le jwalo, le di-negative thoughts. Re feleletša goba mohlomong ile le dijo tše re di jago tše e le gore di blocka di-chakras tša rena jwalo jwalo, re feleletša re lebala our contracts gore na kana mošomo wa rena wa bohlokwa ke eng le eng, kana leeto la rena le santse le sepele jwang. Jwale ge o tseba gore the universe ga se lebale, e a tseba gore na wena leeto la le santse le sepele jwang. So ge o ka relaya to the universe, wa ba connected to the universe, wa ba connected to your higher self, wa ba connected to the mother earth, wa ba connected to badimo ba gago, mangelo a gago jwalo le jwalo, o tlo kgona go gopola leeto la gago, o tlo kgona go tseba go make the right decisions, o tlo kgona go tseba rena o swantse o direng ga ba tshwana gore o direng, o ka se be confused.
Let my skillful navigation calm and reassure you. Have faith, you shall attain what you seek. So moiki ba santse ba go botsa gape gore as long as o tla rely mo go bona, o tla trusta mo go bona, ba tla kgona go go laetša ditsela. Ba tla kgona go go laetša ditsela. O ka se timele mo yang gona, ebile o ka se tšee tsela e šele, o tla tšea the right path all the time. Ba re se o santse o se dire, nto ba nyaka mo go wena, just one thing, have faith, believer in the power of the universe, believer in the power and protection of the Mother Earth. As long as o sena faith, o ka kgotsa go rapela o sena faith, then forget it. O ka kgotsa go rapela mara o sa believe, then lebala. And faith is santse no tla naturally, ga wa tshwanela go e force. Then ba re go ka ba le faith wa believer, then o tla kgona go fitlhelela dilo ka moka tšo nyakang go di fitlhelela ka moka mo lefaseng. O tla sepela leeto la gago le safe ka tsela ya maleba, and ebile o tla fitlha mo o santseng o fitlhe gona go ya ka contract o e saenileng wena go itla mo lefaseng. Ke a leboga. Message ya rena o felela gana mo, a re kopanang gape beke e tlago. Many blessings.